Hingga kemit kat badang mi kejing yang kenaan apa dengan pelit CRPF bad kipat ba hamolai nang kuar. Keladan ru kejing wiang ding yang kawai ke kerdap apa hara bersipor jengki pelit ke badan sajan jeng entry point ha umling di bawah distrik National Highway Henriu. Hak baki beriu ki bamlak bentip laong baki lau wiang ding ya kini kicika. Balong baki jingja kelak jah ke por kembak khabri beji bad ki pelit kedang pelong ya kejing toket halor kini ke bentah.